amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba, umujyi wa Kigali, abumva ururimi rw'ikinyarwanda, abumva ururimi rw'ikirundi, abari muri diaspora nyarwanda, abari muri diaspora ndundi, mwese mbaye ikaze kuri PBO Entertainment TV. Yamwumva nitwa Paul Biri. Nyuma yuko abafana ba Rayon Sport batabaje umukuru w'igihugu ngo arenganure ikipe yabo, umuyobozi w'iyi kipe Twagirayezu Tadeyo yamaze gutangaza ko igikombe cyamaze kugenda. Mu mboni ze niko abibona. Twagirayezu Tadeyo akaba ari perezida wa Rayon Sport, yamaze gutangaza ko batakaje igikombe cya shampiyona y'u Rwanda nyuma y'uko iyi kipe ihanwe n'ishyirahamwe rya ruhago mu Rwanda kubera imyitwarire mibi y'abakunzi bayo. Kuri uyu wa mbere ku itariki 19 Gicurasi 2024 nibwo ikipe ya Rayon Sport yamenyeshejwe ko izakina imikino isigaye ya shampiyona nta bafana bari kuri stade kubera imvururu zabereye mu mukino w'umunsi wa 28 wa shampiyona yakiriwe na Bugesera ku itariki 17 Gicurasi 2025. Mu kiganiro na BNB Kigali FM yabanje kuvuga ko bishimiye umwanzuro bafatiwe kandi ko biteguye gushyira mu bikorwa ibyo basabwe. Ati twabyakiriye neza uko bafashe imyanzuro kandi tuzubahiriza ibyo badusabye kuko ntabwo twarenga ku itegeko rya federasiyo kuko nitugenga biratunyuze. N'ukuri nibaza ko nta kudusonga kurimo. Iyo ikintu kibaye uracyakira, tuzakinisha imbaraga nyinshi kandi zose kugira ngo turebe ko twagera ku ntego. Biragoye ariko nta kidashoboka, icyo dusabwa ni ugutsinda. Perezida wa Rayon Sport yongeyeho ko cyizere cyo kwegukana igikombe cyayoyotse ariko ko bagiye gutegura ibikombe byo mu myaka ikurikira. Ati igikombe kiragiye ariko ibikombe ntabwo bigiye. Igikombe cya 2024-2025 tuvuge ko kigiye, sibyo ko bitaranarangira kuko haracyari imikino. Icy'uyu mwaka kiragiye ariko haracyari ibindi byo gukinira. Inama ya komisiyo y'amarushanwa muri Ferwafa yanzuye ko umukino uzakomeza uhereye ku minota 57 wari ugezeho ukaza gukinwa uyu munsi kwa gatatu ku itariki 21 Gicurasi 2025 i Bugesera n'ubundi, ndetse abari bawusifuye n'ubundi nibo bari buwusifure. Abakinnyi bari mu kibuga muri icyo gihe kuri uwo munota bagomba gusubiramo uko bari bameze. Bugesera igiye gukina uyu mukino ari iya 12 n'amanota 31, mu gihe Rayon Sport ari iya 2 n'amanota 59, aho ikurikira APR FC ya mbere n'amanota 61. Ese iki kibazo hari icyo perezida wa Ferwafa Bwana Munyantwari Alphonse yakivuzeho? Munyantwari Alphonse niwe uyoboye Ferwafa muri iki gihe yagaragaje ko umwanzuro wafatiwe Rayon Sport FC wari ukwiriye ndetse ko biteguye guhana uzafatirwa mu byaha bya ruswa mu mupira w'amaguru. Ibi yabigarutseho ku itariki 19 Gicurasi ubwo yagiranaga ikiganiro na televiziyo y'u Rwanda kigaruka ku myanzuro yafashwe nyuma y'ibyabaye ku mukino wa Rayon Sport na Bugesera. Muri uyu mukino wabereye mu karere ka Bugesera ni kuri stade ya Bugesera ariko usozwa n'imvururu zatewe n'abafana ba Rayon Sport batishimiye ibyemezo by'umusifuzi. Munyantwari yavuze ko ibihano byatanzwe bitabugamye kandi ko icyabaye cyose ku mukino kitari gutuma abafana bateza akavuyo. Ati ku bwanjye ku cy'umutekano nk'iki ni igihano cyoroshye. Ibitego bya Bugesera FC ntabwo ntekereza ko hari ikibazo kibirimo. Uko byagenda kose ntabwo byakemurwa no kwitwara kuriya. Ku birebana n'amategeko ya Ferwafa hakirimo icyuho kigendanye no kutabona neza ibihano bifatirwa abagize imyitwarire mibi. Yavuze ko mu gihe kiri imbere bizashyirwa ku murongo. Ati amategeko twagiye dukora ubona hari ibintu atagiye atekerezaho kuko hari ibintu tutari tumenyereye nka biriya byo gutera amabuye ku kibuga. Uko tugenda tugana imbere tuzajya dutunganya neza ayo mategeko ku buryo azasubiza buri kibazo kivutse ku kibuga. Tuzakomeza kubaka ubushobozi ariko abo tuzajya tubonaho amakosa ashobora kwica umukino ntabwo tuzabyihanganira. Munyantwari kandi yagarutse ku baharabika umunyamabanga wa Ferwafa Kalisa Adolphe ashimangira ko ari imyumvire idakwiriye mu mupira w'amaguru. Ati ni ya myumvire igomba gukosoka kuko akenshi abantu bajya kubishyushya aho kujya ku kuri. Nabonye hari abamwambitse umwambaro wa APR igihe APR iterwa mpagase siwe wari umunyamabanga. Mu mupira w'amaguru w'u Rwanda havugwamo ibirebana na ruswa ishingiye ku gushaka intsinzi ariko Ferwafa ntabwo izarebera izuba nk'uko Munyantwari abivuga. Ati
abo tuzafata tuzabahana. Mu gihe manda ya komite nyobozi ya Ferwafa iri kugana ku musozo, Munyantwali yabajijwe niba azongera kwiyamamaza avuga ko azabitangaza igihe nikigera. Ariko se ko kuvuga ari ugutaruka, ubundi icyizere cyo gutwara igikombe cya shampiyona kuri Rayon Sport gihagaze gute nyuma y'uko ifatiwe ibihano n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa? Ibi bihano iyi kipe yahawe na komisiyo ishinzwe amarushanwa muri Ferwafa biyitegeka gukina umukino wa Bugesera FC kandi bukazakomereza ku munota wari ugezeho, ndetse indi mikino isigaye ibiri muri shampiyona ikayikina nta mufana uri kuri stade n'umwe. Nyuma yo kugezwaho iyi myanzuro, perezida wa Rayon Sport we yahise atangaza ko banyuzwe n'umwanzuro nk'uko nabigarutseho. Rayon Sport irasabwa gutsinda Bugesera FC ibitego byibuze 3 ku minota 33 yari isigaye y'umukino. Gutsindwa uyu mukino iraba intambwe iyisubiza inyuma ku rugendo rwo guhatanira igikombe cya shampiyona y'u Rwanda, aho ihatanye na APR FC iyiri imbere. Gusubira inyuma ku rutonde rwa shampiyona biratuma Rayon Sport ikomeza kurota irushanwa rya CAF Champions League iherukamo mu myaka 6 ishize. Si ikibazo cyo kwitabira iri rushanwa ifite cyonyine, kuko ikipe irimo n'ibibazo byo kudahembera igihe abakinnyi bayo ndetse n'abandi bakozi bayo. Rayon Sport iri mu ihurizo ryo guhemba wahoze ari umutoza wayo Robertinho wirukanywe. Uyu kandi yamaze kugeza ikirego muri Ferwafa asaba ko yakwishyurwa ibihumbi 20 by'amadolari by'imishahara y'amezi 4 mu gihe kitarenze ibyumweru 3. Bitihise afite uburenganzira bwo kuyirega muri FIFA igafatirwa ibihano bitandukanye byo kutagura abakinnyi. Kwishyura aya mafaranga yose ni ikibazo kuko Rayon Sport izakina imikino 2 ya nyuma ya shampiyona, n'uyu wa Bugesera uzasubukurwa nta mufana n'umwe uri ku kibuga. Urasubukurwa uyu munsi, nyamara ibi nibyo yakuragaho amafaranga. Bivugwa ko iyi kipe kugira ngo yinjize amafaranga menshi yashakaga kwakira imikino yayo ya nyuma kuri Stade Amahoro, ariko kubuzwa abafana byatumye uyu mushinga uzamo ikibazo. Nubwo iyi kipe ya Gikundiro itatwara igikombe cya shampiyona, icyakora yamaze kubona itike yo kuzakina amarushanwa mpuzamahanga nka CAF Confederations Cup. Byanze bikunze izakenera abakinnyi bashya biyongera kubo isanganywe batararangiza amasezerano. Ikeneye kuganiriza abakinnyi isanganywe bikabongerera amasezerano kugira ngo bazakomeze kuyifasha. Abarimo kapiteni Muhire Keve, Kadime Ndiaye, Bugingo Hakimu, Ser Mugoari, Ramahira Bedi na Iraguha Haji. Bimenyerewe ko iyi kipe ya Rayon Sport iri mu bihe itari mu bihe byiza. Iyi itari mu bihe byiza, abafana nabo barabura. Kutagera ku musaruro mwiza muri uyu mwaka w'imikino birakoma mu nkokora imishinga ya Rayon Sport yari ifite muri gahunda irimo kugurisha imigabane y'iyi kipe. Rayon Sport itaragendekewe neza n'impera z'umwaka w'imikino wa 2024-2025 irateganya gusubirana akuka ubwo izaba yakiriye Yanga kuri Stade Amahoro mu mukino wa gicuti utegura umwaka utaha w'imikino. Uyu nawe urasaba ubuyobozi bwayo kwitegura kuko igomba gushaka amafaranga yo kuzatunga iyi kipe yo muri Tanzania igihe izaba yayisuye i Kigali, dore ko yanayohereje ikazayishyura ikiguzi cy'umukino. Nahansoreje mbashimira kuba mwaneza amatwi. Iyi ni PBO Entertainment TV. Jye mwumvaga nitwa Paul Biri. Amakuru yo nakagaruka. Ndabashimiye, ciao.